lamsogo jotono nani channel lo plan song phadi jeng tak job notification kaisa katal sokai mane no nai nai TPSC ni tei sokai mane bini rok bokran sing apply khai manai bahar no sa nai Tripura combined competitive examination for recruitment to the miscellaneous post. Oh my. Engke bone post ne bumang engke department of election inspector group C non gazetted. Engke pay scale of betan no busung mana engke 24,000. Ban pereke te butang kene kor jaga grade pay rok bohai rok tongre te bengi thana. Engke educational qualification engke ni rone graduate can apply kemana bachelor degree from any recognized university can apply kemana bane tabo post ke vacancy you are mane joto kemana apply soijona tongnai jaga SC ni go koroksa ST ni go ke 9 jona te 3 jona ke post reserved for women rong ni bagi total 16 jona tongnai. The number of posts to be filled up is subject to increase or decrease. Post ro bare wi phamau kom wi phamau. Ngke bon last date ngke 28 July 2023 jora nai. Nirokni age relaxation ngke 5 years manai nirok 45 years ora ke apply kemane 28 ni simeng 45 years ora ke apply kemane ka ST roni bage SC ST TPWT bahar roni bage asike apply kemane asik age ngi company apply kemane oke te bananya le bone last date ni time ke 28 July bele ke 5:30 PM jora asung ni bisingo apply khairuk manai ingkini rok exam center boro romanai ingkena dik prelims examination no 6 kan different center tong Agartala Ambassa Belonia Dharmanagar Kailasahar Udaipur bahairogo apply khai manai exam center or na manai ta nirok je somoyo apply khainai aprone dino nirok exam center sos khaigai romanai scheme of the examination. The examination will comprise of the 3 successive stage prelims examination wo hangke multiple choice MCQ nai main exam wo hangke conventional type test nai personality test na janai interview ta boke hangke thong paregi kai tha phongta sikang pila prelims examination bon porke main examination bon porke interview nironi personal test khai nai janai ta ke asen ke boni syllabus ke nai prelims examination ni go syllabus or jaga roja tongo general studies and arithmetic on pone time tong nai 1.5 ghonta 1 for 30 minute 1 hour 30 minute asu jora somay tong nai ta boni porke main exam on kena je conventional or paper 1 atong na English paper 1 nge general studies and arithmetic paper 2 somai ke paper 1 paper 2 maronai 2 hours 30 minute asu somai tong nai okay personality test on adang nai roni na je candidate will be called for the personality test on the basis of the result of the main examination in the following ratio number subject to attending of minimum qualifying marks 35% for UR. Omong ke hai rori mani supra apa 35% broni jike panangge UR oni bagai kita ST eroni bagai ke busung nang mai ke 30% on ke ngai bahita apa na konsep para ngai ta mau matok kira apa na orang minimum masuk nang mai wanita ke vacancy bahike or jaga khaijang nai je selection bahike nai ke ta khorok sani go ke pass kan candidate pachona candidate no 90 brok 90 ta ke khorok sani vacancy ni go ke
2 jona ni ke 8 jona candidate no brok compare khaini ni da boni percentage bang ko bonde percentage bang ko haita bom hai percentage ni non college ni percentage ya kanai je or jaga exam ro mane percentage besi chole nai ke the total mark for personality test on ke 20 mark ni brok nanai ta ke or jaga ni ro ka khlai nei mane poro ni no personal test khai nai bahai rokta ke na di current affairs sok nai nai ke intellectual ability social range interest bahai ro ni lo personal test se khai jak nai ta bani pora ke te bu nai ni le last date of last date on no sala ha ke application bokron ki khai manai bas main application ta ne ro online application khai manai 28 June tak June solai tongo hapane 28 ni siming apply khai manai 28 July jora angkini ro ne segang pila ko registration khai mane TPSC ni oro jaga ni tekine ni login khai gai direct ke khai na mane ini ni photo ro ko upload oro age ni khai ja ke ro na te khai ga na yapnai apa ni ro or jaga bone details of this book take khai ni ke ni ro ngai ingke friends song asu jora te nang sinai ni ro ani channel lo katal ko subscribe khaje ko tongke subscribe kage tong rote ha ke ni ro WhatsApp group bo bul join ngai na lai ke je job notification ro burang ke ni ro je pro siwi apply ro khai mana ke pa te ni ro apply khai me ya khai ga ni ro sia ro ngai to hang ke ano bu singi ma ha ke ano bu khai ro ngai ma document ro WhatsApp te send kage personal lo WhatsApp te send kage mai ke bu khai ro ma ke friends ang ni friends ang bisa share khai ke sira lagi ke pro bu job om hai ke katal sok kage romana ba ke om hai ke ana support khai tong lagi ke sani bakar bu te serangge ni video katal to bo ge ngani ba ge ke ni private job rong ni ba ge bu nangi tong hai ke private job notification rong ni ba ge bu roi ronai ke ani chana ba jephro krengai tong lagi om hai ke ana support khai ke chuba ge tong lagi ni support kala ke nangai tong friends ke ang om hai ke job notification daily romai ang tong ani kisabe na